President ka Southwest Khasi Hills District Congress Committee uba kinpham di kharlingdo habakran shikila pathai kubor ulapen pawi ke jingso kya halor ke jingeki jangki samla pule bat ke jingshah bom bat shah sho jangki haki board pyllait hajantar mantar New Delhi Ulaong baka jinglat tu jangki question paper jangki examine need JEE bat NET kapin I ya ke jing bom biang hakaru kompinya ikini ki examine ki ba kongsan jangkalawe ki samla bat ogru baka ni ke jingja kala bande ke jing thumu jongnu re jongnu ban mentoy ya ki breu la jong Shushu uba ken pha mula penram jorru ya ke jing shara jong Rahul Gandhi da ki pyllait da ka baong ba kum kini ki jingle ki long Pyrshah ya ke senshar pat ba pat ya ka hok jongki Lingba President ke Southwest Khasi Hills District Congress Committee kalapin bena bakan yang ringkat bat ki samla puli ha ke jing ki Pyrshah ya ke jingle dan bor jong ke sarkar BJP Om tangkata ke komiti kala dawaru badeban pelat mardor ya baro ki samla puli ke bala syakam klam kenu ke jingte kendon ha ke jokopor ke district congress committee kala dawa bo menteri bakhmi ya katanat puli puthi jang ke sarkar India udhar mendra pradhan udaiban I no ya ka kam lada umla banle e ha ke ru kompinya ya ki kam jang ke puli puthi Kibalaya dan lang hakin kesngi ki long u Arful Simli General Secretary ke Southwest Khasi Hills District Congress Committee uba man study nongrem MDC bat EM Barim ke KHADC uba Dennis Nongsiet Vice President ke Southwest Khasi Hills District Congress Committee uba Andreas Kharkongor General Secretary ke Maukerwat Block Congress Committee ke Kongpi Kharwanyang President Mahila jang ke Maukerwat Block Congress Committee bat ke Kong Banisha wa lang General Secretary Mahila Maukerwat Block Congress Committee Di kabanikong na ay kulay pi di untuk kubor na kementab don kapani di hakani ka por na kale ke juni ka parti kongres na ni na po Southwest Khasi District abar kawai ni wan ban ke du ip halor ka jing halor ka betah kepada berkajing ya ki samla puli yang tempo tentang mantar po New Delhi but halor kajing shah bom shah tip ki kena puli klaim isne da ki pyllait jong ka sarkar nanti po nomba Delhi barak kabar kalong halor kajing syara berkisah detain urahul kan di nemet ki pyllait Nanta haju kapor na kalian juki yut kita kena pi de kawai ka isu pat kita tertib sibit. Di hakabar berkani na kalian ke juni ni kumka kongres berkawai ni marba na kalian ke kongres kalau ia ke kompin Pyrshah hakabar berkajing hagalor kajing latu kini ki paper question paper jong ki exam NEET exam GE exam NET berkunta terter Barkani kalau tak sekali kembali barka lawai jong ki kena puli. But kecing kini kecing laju jong kini ki paper boper. Pi kuma keladon ka sistem keba keladon ka method keba kitemu na kebata ban le ya kini ka paper leak. Nomor lana pi kadon kini ka jinglai tu jong kini paper kelomba kalau tang for certain person dari katu kini kunhun hakaba kila latu kini ki par badio la si kini kejing temu na kabata ban spoil lani ban febor yanu ya kalawe ju kena puli di ngelara kini kejing latu na kapor kalau kejing ma kata kata me kabata kena puli kiba penkre ya ki exam baper ki juki kila penlut kapor kila penlut exam na kebantaban penkre bakilong ki doktor bakilong ki engineer berkunta terter de nakalen ke juni nakalen ka parti kongres nadu kipor nadu mensuat urang kan hina kapor unuelam juni leader of opposition of parliament ulah keren sekarang ni kani keju kamat na kemata halor ke jinglai tu jugini jikli badhadu mata nakalen juga parti kongres nginyayen baginya tu nginya kun na kemata ya kahok bad ka kahok juki kena puli pi
sa kawai kalong ba dang man hakani nang mencisni kadon ketu kejing ki apo jantar mantar ki kena puli tai kalau don kejing syok kejing syok bom lati kejing syok siat ki tiar gas berkuntar teter ki kena puli bapli nakaleng kejungi ni pendram jur hadu kata-kata yang kini ka sorkar kabalan ke BJP ya ke ba kala yuroj ya ki kena puli mritang bakil asim nak bertai ka hok juki yang kepada berkapuli putih re ka khamta me kene ke jingshah ke jing bom pathar juki ye kena puli ka akta kata jena kalen ke juni ni perem jur halor kani ke bajia apo jantar mantar but ni scam but ni nakalen juni ka parti ni yang rekan-rekan pat kena puli na kemeta ya ka hok juki adu bakin dayok nata kani ke jing cukup banwan beng ha tu ke jing la tu juki ni ki paper kani kalong ke bakta na ke bentai kalau we juki ngatrai mangi boro hang ni don la ke jong ni don ki kun kiti ni don la ke jong ki kun pasa ni don la ke jong ki bahi ngasem boro na ke bentai ba perkre ye kini ki exam baper ban ni humility ba maki kinyo banlong ki engineer ki doktor barkum ta terter barkani ki cingle jo kani ko sarkar BJP ni pernah madu kata-kata ka ha pari ka tu ke cing sha detain ngani sha ra urahul kan hi napo jakaba protes Pyrshah ia kani ka sarkar kalong ka bomlo apan pediam namar kani kalong inhuman nanta haju kaporu kalong ba kawai kedi ba kumnukan ulidar aportion ba susyara napo kecaka ya ban yaki ya ka hok jok kena puli kamne ba ombang yaki nak benta kedunu daw henry yaki nak benta ya ka hok jok kena puli mbitang yor hol kan hi kumbasan pongut ki MP menin syara haki pulit jokan badali but hi ke ba siapa jantar mantar kedau balai ba ki nakleng jungka kongres nakleng juk urang kan hi menindule cepa badaki jakmat ding jung prime minister kalong ba hakatu kecing syak bom satit ki kena puli pi bakal adon syak kalau adon kata ka imat kalau adon kecing temu ke ba challenge ke ba pi kitu ki pulit bawan hakatu kesni kidon kibun kimdu ki disable dress kabar kalong ba kaba ima kalong ba wadi kitu ki lati ki bodo prek berkene kadon kecing temu ngintip kecing temu joki ti ngintip manu kita ki bro ki balai itu retan ka sarkar ka sakit ya ke baja ti kalong ke bakta madyong hadu kata kamta me na kamta ba kamtam ke education apo ri India hi pro kawai meta ka akola berkapuli putih tina kata nakalen kecungi ngikwa ba kapuli putih kan yap nakadau jong kecungi nong jong katu kani tina kata kadau nakalen kecungi ka parti kongres menta kasni lembaga Southwest Kasih District Kongres ngian kan bat ki kena puli na kementa halor ka hok jungki bat nginyai Pyrshah ya kecungi don bor ka BJP jong ka sarkar kamta me kan ka sarkar BJP ka ba alam ya ka central government bat ni dawa ban pelaj madori kena puli barok ki balasha ra hakatu kesini at potarik bat ni dawa ban pelaj madori ki klan kini kendon bat ni dawa ya kamta me na kamta ya ka jingrisan menteri ka education Dharmendra Pradhan naklen jungi kita kedi bat ni dawa ru baka government kedi bacha banyatai ya kimat ya kita kimat ki jura ki bareban ya tai khamta me na kabata ki jingla tu ki jingkli baper ki sama baper po parliament nomor ba ka government adu mata kele ban phet ya kani ki jingia tai ya po parliament ha lor kani ki jingla tu kini ki jingkli te na takara kale ki jingi kumka Southwest Kasih kani ka kermo na ka Southwest Kasih District Congress Committee